Tribunal Constitucional Wasipa, Pleno Juñunakuyninpim, Chullan Maquilla Aklarjunku, Francisco Morales Sarabia Magistraduta, Vicepresidente Canampaj, Chayjinayataj Elder Domínguez Caro Magistraduta, Director Canampaj, Centro de Estudios Constitucionales y Achayhuasipi, Paikunam Llamkaynimpi Purisinjaku, Augusto Ferrero Costa Magistraduta. Kay Juñunakuypim umay manarjurjaku, presencial hinayataj virtual audiencia taruanankupaj, kay jueves iskay chunka suktayuj punchaw mayo killa, chunka achikyay pachamanta, Lima llaqtapi. Tantiarullankutajmi musuq salakunata hispichinankupaj, qallarijkaj wasiyukutam umallinja, Magistrado Manuel Monteagudo Valdés, chaypim huñuykanakunjaku, Luz Pacheco Serga, hinayataj César Ochoa Cardich Magistradokunapiwan. Iskaykaj wasiyukutañatajmi umallinja Magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe, chaypim huñuykanakunjaku, Francisco Morales Sarabia, hinayataj Elder Domínguez Caro Magistradokunapiwan. Pleno Juñunakuytam umallirun Magistrado Augusto Ferrero Costa San Isidro llaqtapi, chunka achikyay pachata.